Da, pa jednim autom došli. Pa nismo se mogli staviti, Ivo, da. A to vam je? To su vam špricevi. Sad, jako mi je žao, da će Bog bit će više sljedeći put, jer smo morali ostati dio kući, nismo mogli prevesti svi, došli je s malim vozilom. Dobro, hvala. Malim autom, a ovo vam je venobene gel, znači, više namjenska, ne znam, nije li se bolje razumijete, jer da ja radim to. Evo vam je, doktor, to najbolje zna. Ništa, Bogu hvala, kaže, morali smo dio ostati kuće, nismo uspjeli sve. Zoli doće da vidiš otko, da vidiš rački gost. Sviđa, to mi sviđa. Imamo centra, nema veze. Nije problem paravane. Za paravane je to previjeri. To, ma ništa, Bogu hvala, kažem, da će Bog bit će više sljedeći. Već ćemo ga Vesna, nemamo neki paket više. Mi ćemo ovo paketu. Dosta je hvala vam najljepša, ali vjerujte da mi moramo nazad da valja luku.